Yaumul Jumu'ah, Yaumul Barakah, Sayyidul Ayyam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuril kitabil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil arabiyyil amin alladzi fatahallahu bihi a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa fa akhraja bihi an-nas minadh dhulumati ilan nur salatan wa salaman daimain ila yaumil ba'thi wan nusyuri wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muna sanggit pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan amuin nagpasaya sin pangatayan sin ipon niya nagmamabuka sabab sin katarangan dahil ha Quran ibanhinang niya in Quran amuna in uwat sin sakit mangi halang daghal sin manusia biana sin syirik kufur nafsu mulakkab jangki igiliban takabbur ibanhinang niya in Quran pagduman iban rahmat ha mga bariman magnaik saksi aku hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal-bunnal tuwod wayruun Tuhan na pagtag-ipunan tuput Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya wayruun sakuto niya ibanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daat iban ipun niya salawat iban salam hayna kusan Nabi panghusin nga Rasul panghusin kita nyukataan amunain Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa Arab kapangandulan amuin yukab sin Allah ta'ala sabab niya in pangatud na pipirong in pangdungog sintay nga nabibiso ibang in pangandang sin pangatayan naliligap iban piagwas na Allah Ta'ala sabab niya in manusia dahil hakatigidlo man sin halubilu maun pasahaya sin kahatulan. Salawat iban salam kaniya sampai paadlaw kiamat lapain katan liud niya iban na sinkatan kasahabatan niya iban na sinkatan magad hapamandu niya sampai paadlaw susungon mauli mga balhulmat kabuga kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala
sin sampurna matan pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamingin nyo in ginhawaran nyo ng alab siksa sin Allah, labay habag anib hauno-uno piyang langan sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Iban ayaw kamu magpakimatay buat malaingkan in kamu Muslim halaw mlik musan sin agama Islam. Diha ini kumawa kita ni pangadjian tungod haparakala in Muslim ibang sin Muslim magtaymangud. Hakikat sin pagtaymangud ha agama Islam. Haparma sin Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sabundal to din mu'min in mga mu'min magtaymangud fa aslihu baina akhawaykum. Napaaw na niyo in kasulutan haantara sa mga kautay manguran niyo. Tanda in ini malago pahadarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Iban ayaw kamu magtulong tabang. Maun pahikabat ni dusa wal 'udwan. Ibang nakapangliulakad kamu ahad biyutang sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Mga balhulmat, maluhay hibisara in parakala in siyatay manghudko. Ampah in kamaksuran sin pagtay manghud agama Islam, bukun sa jatuan halapal kabtangan, suwayra isablong taon hinang. In pagtay ng udara ma Islam, tumagna siya di halawm atay bihi jantong sin kita niyo. Sarta magmanyata kan sumari at maun pakakahinang mo. Kakitaan dahin doon, bang bihati nila sa mo patay manghud mo hakarna sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangasin pagtabang mga umat Islam, bukon hakatan sin waktu, intatawangan dahin doon sumayaon numaog alta. Sa aun waktu intatawangan maun, bisan da kuman kau makapatumtum, maka nasihat patay manghud mo, hawaktu diagpakan siya si musibah. Habang man aw maramag panon-panon, kaluraman kaulian in pangatayan niya. Impagtay na mo da ma Islam wala sa biyutang hataw dayahan sadya. Atau akan hataw miskin sadya. In ini samwa pakataan si mudeng kaon na dayahan atau akan miskin. Suway paawnon in pagtulong tabang hakana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumawang ko patay manghud mo. Napila sadya tao dayahan. Altaan. Sa sumagawa. Bukun alta yung kalagyan niya tatawangan din doon. Buat malain kaning kalagyan niya habang man o makapatumtum kanya. Hawak dagpakan sa sin musibah habang man o makanasihat makapatumtum kanya habang man kaulian ni pangatayan niya. Bukun kataan sin waktu. Nabangsaw pa mawayrun alta mo. Uno ba di na kau makatawang patay manghud mo?
Wala biutang hasin sadya yung pagtawang maun patay manghud mo. Walaw po yung pagtawang hauno-uno dinisan tibayhuan habang mana aturan sinsara. Sa kurang-kurang bang mo kakitaanin tayo manghud mo ando na anyaya. Yan kau sadya tumawangkan na misanda kumansangsa. Tanda, lasa mo maung patay manghud mo. On waktu tumawang kau patao, on waktu bang kau tumawang maung patao, habang maning pagtawang mo yan, bukun pa kita-kita. Ba't sabab pila sadya'y nagdatuhad naman tabihaon? Mabaya siya tumawang patay manghud niya sa insurut niya suway aon makakita. Uno yan to. Mamaray na tuwan kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw musim pangatayan mo, ikaw timawang maong patay manghud mo. Mamaray na Allah subhanahu wa ta'ala saksi hindi ka nakatawang maun patay manghud mo imakasusa bangway doon na makapikil tumawang hay siyo-siyo na indyag pakan sin musiba sin kasusahan. Atod na sadya kamo pa mga sila halom kasusahan hawak tumangin sila na tawang ando kita impardagbusan nila. Impagsalang sukul nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinsampur na pagsarang sukul, hawak to jagpakan sila sin musiba, di nila kayong katanisi makatawang kanila. Sa putika, yari kau purna in pangatayan mo, himahati-hati kau sin kahalan sin tay mangud mo hapag-agama. Andu, hikuan, narapa hospital na anak niya, ando, nagkasusahan niya to, kulang misan niya mga mudal-mudal niya. Ipagbayad pa hospital, nasususayad to. Kadtuon ko, patawangan ko pa. Ang panuno-uno katan-katawang mumapatay manghud mo, na amuyad to imagmumpa at pahadarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Indoon, alta tiyataon mo inyan. Doon na sadya siya tumubtub, hasusungon, inyal bang kumalawa na dihadon niya ini, pagbahian na si mga kaanakan. Ibang isiyo-siyo na in mga tagkapatut doon. Bang karaon tamari, pahadis na sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, al-muslimu akhul muslim in kaina yaun innamal mu'minuna ikhwah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, in muslim ibang sin muslim magtaymangud, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Di niya anyayahon in taymangud niya, di maharus kanya anyayahon in taymangud niya, damik yan. Di niya hikadto, di niya pasara intay manghud niya, paamuin hikakangi. Jami'un bayna amrayn. Al-amru al-awwal annahu la yazlimuhu, wal-amru al-thani annahu la yuslimuhu liman yazlimuhu, bal yudafi'u anhu. Sugbat namadtu la yaslimuhu lima yazlimuhu, di mo say kadto mo nagkangi intay manghud mo maanya ya raisab, bal yudafi'u anhu, buat malaingkan intay manghud mo bagbukan mo, dipinan mo intay manghud mo amon di magkangi in kahalan niya biat to'y magtay manghud. Walihada qala al-ulama rahimahullah,
yajibu 'alal insan ayudafi'a an akhihi. Wajib ha manusia, hambok muslim amun tawangan niya intay manghud niya, hakapatut, hakasabunnalan, hawaktu intay manghud mo maanyaya. Fi 'irdihi wa badanihi wa malihi. Sabab bang pagbisaran tayong parakala kaanyayahan, bukon sa jain kaanyayahan dahin doon lang ta mutang sa jamon na kawain alta mo. Wa fi 'irdihi amuin kamaruan sintay manghud mo. On waktu maanyayain tay manghud mo kamaruan niya. Wa fi badanihi on waktu maanyayain tay manghud mo. Doon na ginawawaran niya. Wa fi malihi on waktu maanyayain tay manghud mo. Doon na pangalta niya. Nabiakay mo, nakaingat ko yung tay manghud mo, yan niya ya. Patut sadya kay mo tumawang kanya, hasupaya siya maun, maun. Maig, maun paka anyayahan. Wa fi 'idihi yani idha sami'a ahadan yasubbuhu. Wa fi 'idihi yani idha sami'a ahadan yasubbuhu wa yaghtabuhu yajibu 'alayhi ayudafi'a anhu. Biyain hantang niya maanya yung pagkataon niya. Hawaktu makarungog kau. Piyamong mo nga nintay manghud mo. Hawaktu makarungog kau. Limot intay manghud mo. Jinis babara pakijib. Bisar abukun mareho mo patay manghud mo. Ando. Tawangin tay manghud mo. Baitaan. Intaw ng limot yaon. Sinintay manghud ko bukun bihadto. Sabab amo iniinay nagsakit sin kamatauran bihaon. Kya halibil, kya halub, ang namo na nakahalupilo. Nakalarak sin pagkasila sa anta, si pakanya-pakanya, sabab sinaaw ng paglimot. Hawak tuway roon doon intay manghud mo, na dahin doon na gumawa yung pagsuy-suy. Hikuan niya to bihay ni. Adakala wala mo kaingatan. Hapag suy-suy niya to sing kaaiban niya. Wala mo kaingatan siya nagtaubat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayari kau masi biyubukag mo, si soy mo in, liyawayan niya nakauna. Misaping kaaw na nabunal, nahinang niya nakauna, apabila siya nakainang kasaan ando, tamo ni panglimuni in kaaiban sintay manghud mo. Sababin mano siya magkapinda, Allah subhanahu wa ta'ala ay maghidayat, ay siyusing kabayaan niya hidayatan sa aun waktu. Di makatanamin kaywanan, hisuy-suy, mga liyaway ang sintay manghud niya nakauna, maingkan pagtaubatan na sintay manghud niya. Amo bahaya ti pagtawa kung pagkasilasa? Amo bahaya ti pagtawa kung tay manghud? Bangkaw matakira manuy-suy, sing kahalan sintay manghud mo nakauna. Wala mo kakaingatan, nagtaubat na siya na ngayon, nagkaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa yadi kau. Nakapagkain inulong tapatay manghud kahawak tu suy-suyan ta sa singkaptangan pangkal mapangsan ha pangatayan niya bang niya diyungo. Mga palanggungan ko agama Islam. Amo na iniin sakit jimajatu hakahalan tabihaun bang pag-alupan marayaw bang hatay kuran ando kay loyad to si suy-suy in kaaiban sintay manghud niya.
Mainkan inda akan sin agama ipapatapok, papatamunan kay mo in aib sintay manghud mo. Qala Allah Ta'ala, wala taghtab, wala taghtab, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Iban ayaw kamu. Ayaw kamu manglimot. Ayaw lang tamaaw ni panglimot. In kaybanan pakaybanan. Parang sila Allah subhanahu wa ta'ala, mismo Allah subhanahu wa ta'ala na mayta, wala yaghtab. Ayaw niyo paaw, ayaw niyo. Paaw nun dahin doon in panglimot. Sinkaybanan pakaybanan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan. Uno kababaya kamu kumaun. Inhamok dahin kaniyo. Uno sintay manggod yung yamatay. Mayit. Fakarih tumuhu. Sa sumagawa. In kamo kahukawan niyo. In parakala yadto. Nawattakullah. Kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simatan pagmabuka. Naanib kamu hauno-uno parakala yang langan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tawwabun rahimun. Na Allah subhanahu wa ta'ala landu maluwag. Inpanayma ini aisiu si magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun ka-ikhlas niya. Iwan bayang ulungon aisiu si magbalik baon patuan ta Rabbul Alamin. Manay maising kasaan niya sarta mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Na ayaw ka magad-magad, hapalakalaway nung panghati mo. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nabangsaw pa maaong karungukan mo pitna. Atawakan kabtangan bukon marew mo patay manghud mo na ayaw ko mag-us-us. Magad-magad na sadya. Sa sumagawa parik sa amarayaw. Atawakan bubunanak, atawakan bukon. Andu tapukanin ayib sintay manghud mo. Inna sam'a wal basara. Sabun na ito rin pangdungog. Iban simpangatod. Iban na simpangatayan. Ulaika kana anhu mas'ula. In kaaunan niya, inya ni pangasubura. Wa qala ta'ala, damikyan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wairun, dahil hatyakabtang, dahil ha kaul, doon nakalong tamarayaw iwan simbukon, illa ladayhi raqibun atidun. Buat malaingkan aun dua malaikat, si musulat, sin marayaw, ibang sin mangi. Ittaqullah kabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, dana in ginawaran ko. Naamyad to ang nakaanya ya patay manghud mo, laway hakabtangan mo, bukun marayaw. Tuhumahon mo intay manghud mo, bisarahan mo sinwayrong kasabunnalan, inyad tubukun day sab marayaw, di iya tuhikarayaw sin pagtay manghud niyo. Gamman siya hikalarak, gamman mulka na yung dumatong sabab na aw na yung pag-asag dugo, haantara si Muslim pakanya-pakanya. Malaggoy kamudaratan sindila, insimod hawaktod bang di na mausal pagkabayas na Allah subhanahu wa ta'ala, maun in pagkalo sinhantara pakanya-pakanya.
May kanindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa-aslihu bayna akhawaykum. Mas malaggo in pagdayaw. Mas malaggo in maauning kasulutan, dahil sin maauning pang-ambuda pakanya-pakanya. Napilasadyain na anyaya. Ando kaylo na tuhumain tay manghud mo simbukon bunal. Insyalaw na bihay ni, sa wayroon ka sa bunalan niya, sambil nagkangi siya, wayroon na kumahad kanya. Main kan wayroon ka sa bunalan, na amyat yung pagbahason, maon, inkaanya yan, maon patay manghud mo, hawak ko siya, limutun mo. Pitnahan mo intay manghud mo. Nay makabuga, hakabtangan sinaso sallallahu alaihi wasallam manil muflis. Hisiulaw na in bankrupt, hisiulaw na in lusong. Matupahadarat na Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasin pagsambayang, pagpuasa, pagzakat niya, sa sumagawa, aon din nga mga katautay manghuran niya, na anyaya niya. Bukul kayad to, makasusada-kula. Puspus na kaon impagsambayang mo, impagpuasa mo, sa sumagawa mamot adlaw akhirat, inipamayad mo karayawan mo. Inipamayad mo karayawan mo sambil matikmod, sambil wayroon na makapin. Nahaw na kauputon. Kulang da kumadlong tahitilak bu papinar ka jahannam. Sabab nalawain kaayad. Nalawain kaayad tungod hapag tay mangod haaga Islam. Ampain sabda sinasu sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, la yazlimu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi, na isyusing kaaunan niya, timutuko, timatabang maun patay, timatabang hahadat sintay manghud niya, kana Allah fi hajati, damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala, tumabang daysab, hahadat sintaw yaun. Waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nahisiw-siw in makapasan ng maun patay manghud niya, hawak tuin siya halam kasigpitan, intutong basan sina Allah subhanahu wa ta'ala, paluhayon sina Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in kasigpitan niya adlaw kiamat. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Naisiw-siw yung tampanan niya, panglimunan niya, kaaiban sintay manghud niya, tartantu tabunan dahi sa Allah subhanahu wa ta'ala in kaaiban niya adlaw mahuli. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nahisiw-siw imagparatsaya mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ibas na adlaw mauli, falyakul khairan aw liyasmut. Pamungkaw si marayaw, bang wayroon dahi kapamung mo, mas marayaw pa kaw nagduruhong. Wa hadha al-hadith sarihun fi annahu yanbaghi an yatakallama illa idha kana al-kalamu khairan. Bangsaw pa may kabtangan marayaw patay manghud mo, na kabtanga, bisarahamad to, ayaw sa jalong tabanging kabtangan yan, hikakangi, maun patay manghud mo. Wa fi irdihi, kain na nasabot ta, nabihad din ba bang wa fi badanihi, maun na paginawaran niya. Amun maagaan ka to,
pagwaan taduko intay manghudta. Magaan in lima natuk hipamaga maun patay manghudta. Magaan in lima ta hipamulo na maun patay manghudta. Bukon ka naan niya mo intay manghud mo. Iyan niya mo intay manghud mo, kaya sakitan mo intay manghud mo. Wa fi malihi, ini magjatura isab, amun kawaon mo ipangalta sintay manghud mo. Kawaon mo ipangalta sintay manghud mo. Wairun halga kay mo misan nagkasusan pa intay manghud mo. Wairun halam utok mo, hapikilan mo. Halal na katawakan haram na katartan tu yaram kay mo in mga wa alta sintay manghud mo bukon kay mo. Mga umat Islam, kaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو nabok ng aso para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno ilabi afdal hinang si mga sila muslim qal man salimal muslimuna min lisanihi. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu long niya amuin masalamat. In mga katautay manguran niya day hadila niya iban day haliman niya. Tertanto malawain pagtay ng uda pag-aakama apabila jumatuin para kala ini. Dahil naman hadila mo, wala mo yayaran marayaw. Wala mo yusal na pag-zikir panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman halima ni'mat dil kay mo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo siya iyayaran. Natumtuma malaggo in pangasubukat wa hadarat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ko haakam Islam. Sa buton na ito in hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paamuin bang bihadin in halka sim pagtay mangud. An Abi Hurairah dain kan Abi Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na di masampuna in pag-iman antara sin kamo sehingga makapikil siya uno-uno karayawan maun patay manghud niya. Biada isab sinamuin kawayaan niya, ginawaran niya, hikarayaw ra isab. Bang uno hikarayaw maun patay manghud mo, biad ra isab lang tay mapikil mo pag ginawaran mo. Hati niya bang kau makuyag, in kawayaan makuyag day isab intay manghud mo, bang intay manghud mo halaw mong kasanyangan, ini kau bihad turay sa intay manghud mo, pipikil mo bang bihad din ini kasan ng sintay manghud mo. Mga katautay manguran ko haakam Islam, mga balkulman. Bang parakala pagtay manghud in ini mataud pa in pagbisarahan. Bang uno in hakikat sin pagtay manghud. Sa sumagawa hamaniu tiu patumtum. Hamat maniu tiu pangadjian bang natu ini halgaan ini malaggo na pahadarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan in kita niyo katan
kumusog pa yung pagtaymang mo da pag-agama, sibu din awon ibang sinway, misanda kuman halapal kabtangan marayaw, tawang pataymang hud mo, misanda kumansang sa inyad tumalago na yan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li kaffatil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an